mitwano na ni wakati wa mtuku miongoli na heli mwini wa mwonza mwaka wangilile na miongoli na dhanda tunyetwa Antikaro otondo ni kuwete ya kilungu kila wakaratu masani tasu na indi nevyawa na ataalamu dhanyani wamundi na mutaalamu umwisine samuno umwendete etwa Reverend Jackson Musia na ni wetu inake mudhenyani wamundi ingwitha ndi munenga mwanyani kanatu kethia tutabia tuyata chumwa kiima actually sumwa ile nundu na inake chumwa ki yake ingike tina na indi tuikwati ya niandini wonena nia wa mudhenyani wa umundi tuambia na maandiko undu mutwano waumie kwinga imwene waambililwe ninga imwene nacho kitumitwambia na maandiko na Reverend Ivoya nikana indi tuende niboketi officially nini wa kilungu masani tasu sisa anya ndika dhandatu nina udhocha neta wa Antikaro ini mitambo ya Mutongwe TV na utukwatie kioni chaku na utukwatie kuisila Facebook kuisila YouTube ni Mutongwe TV na indi account situ sio ndesi ya TikTok no tukwatia kuu na namba ya utuma ni mukubini 23915 wainomba nikiotumani ambia na Mutongwe TV ndia udhocha nikana tukwatia ni vamwe utetheke na kwangitetheka no kiathimwa ni kilungu kitu nina Reverend Musia na nenda umudhocha nikana atukethie na indi tuchambililia wow Reverend how are you mutuyata tutene saidi tuyathime mbona wandapitie ukoka kanisani au udotendele ndocha Reverend wambe yarambi welcome otherwise get Musia thank you emutavyondo tuye thank you again Reverend Jackson Mutinda Musia ni pastor AIC Kenya Israel alama AIC ni mwesingewa ya DCC ya miwane na ibindane thi ina utanu muno kwithwa ba na mundu angai kibindi nikikiseo tunenania yulua mitwano yitu na ngai atutethete we can do so much good. Very true. Karibu sana. Asante Reverend. Na karibu wengi. Okay. Nondo ngai ni watu tevya twakoma na ingi ndini wa kilungu. Ni udhocha nikana utunenge omandiko utuambelelie kilungu ya nondo ngai ukutongwesi. Nikutu ekanambe nomboya. Yeah, it's okay. Na bodhe ndi tusome ondeto obando. So let us pray. Ngai witu twekwesuba umonde kondo twekwesuba umonde nondo wa mitwano ya andu mako. Na ni kwatia amwe ni mosia isi ya kibindi ki. Methwe meo biane, methwe meo musie, amwe meo na amume mo, akamo angi meo weka. Wenda kumbania mundu wa muika we bandu. Na wenda okanya na kuthangasya ala atuanu. Tukwesobete nikana otunenge ui no mani. Tubikile yoba mabata asu ala mengoni sio. Na beba waku akinena na itu tumatae na kumathima. Oh, yes. Thank you for your word. Taiwa na wikathwa na etu abothe sitwani za Yesu Kristo. Amen. And amen. Ibukuni za Aiveso. Nini se muswa wisi kangie muno. Ona kuno wisi na elangu uswa ne animena ndio kapa umbikie fire. Ando wa muswa. Niko manga imesi ati kilungu chaka 5 verse 22 na ngisoma verse 25. Inye iveti imibisiei au memenu tamwine vesie mwiyai. Atuzewa nondo mundo ume kana muume ni mutwe wa kibeti. Otondo Kristo nake ni mutwe wa ikanisa nake ni mutangi wa mwe. Indi oundu ikanisa thi mwini biasia Kristo otau ebeti nasio sini biasie au memasio maondoni onde. Tuthewa 25 aume endai ebeti sienu oundu Kristo wendie ikanisa na enengane mwene kondo watho nikana athibathanie aitheetie undu wa kuthambia na manzi thini wa ndeto. Athasia nikana atone kwinenga mwene
ikanisa itaye itena ilanga kana ukunzanu kana undu ungi tosu indi ni kana yethiwe itheu itena undu utaile. Meswa ino ikodha kusoma malusi netwa anoni thank you ona ngasiane nikodha kuwetwa na ikunga wa muno especially naka particularly ondo nosu wa kumenibisia au memao maito and I think problem ila zibo ni nondo tuikuelewa context na bebata nikandai tuthi apply ndeto yangaizo ke umundi twambe kuelewa evinda yu ndeto ikinenganwe kwa iliata evinda yu ndeto ikinenganwe kwa iliata so ekani ni draw some differences difference yambe ni life expectancy umundi aume nimekala miaka 72 73 on average nitwikalanga muno especially even in Kenya nitwikala muno na aka nimabikite 76 78 aka nimekalanga onango lakini ibinda yu za baolo ndeto ikiandikwa expectancy ya ume dai 30 to 35 na aka obuyo lango aume ni makusa muno no of course aka no makusa muno by the way for your information this is the first time duniani ino twina andu mabika 8 billion undu aethe waingi wize kwetha ipindani thimwe kwina andu 8 billion it is a miracle undu aethe waingi ya bikabo ipinda thiu andu makusanga tene for instance siana between 1 to 5 years boys ni makusa muno kwi girls between 1 to 5 years and 5 years more boys die than girls ondonge wa aume ni issues ya war okay na umamai wa mithemba ni makusanga na manaka na ibindani thi ta muno ayuti ni mekalelwe no sumbe wa andu asumeta wa marom walikuwa mekaliwa ya colonialism akao na mome wana issues siamwe takusia kusia ni kwa inge alright nituweta tukashakana ni maisa maleu maseo lakini ule undwae moneki waina mo na ibindani nituweta tukashakana maina ndawa mitishamba lakini ila ndawa tu nasio sikavaa muno kwa ibinda thiva ibinda ye wese no yumituki ndakitali siambio dhambia moko 19th century ila mundu mwe wa kunikilesa kwithia where doctors wash their hands patients ni survive ya muno mathe singe watha germs nginya when the microscope was developed kwa ukona ndakitali ayuma kuita mundu wina itau na ala moko azoka aitethia mundu mugakusia kwi kutema ngangwa kwi kutilanga kwa kundu na kundu ukeza kwithe aka ni makwita ukwa ona mukamba wa tene nwezo ndo waita itau kitau osa mai yoga kala kitau macho mai mamundu ibinda zunda wacha na mai kaka omani wabikite ba omani wabikite ba wabikite ba yu makasioka kwanza masitoka muno nithi mazi atuilia sima twist butterflies tutakumu the wile butterfly akamuka akito kwa immediately niona maajabu so ibinda nithi mundume akatia mundu muka leana mundu muka ni watia siana na nundu ni watia muume pala bangi usioka ni watu wa musiko na musiku kukuonde na haki ya mali ibinda thini kuseo muno ona manona kisomo by the way kisomo do you know kisomo nikitethetio muno aka kola kusia nundu eva ukasoma nginyo vike university na college ukamina wina miaka 24 ende yumbe bania utwa wina miaka 27 26 28 ukasia ende ona wasi atu tumundu twele lakini ibinda thiu mwetu etwa wena miaka 13 12 enya yeso we kwatia atuwe na miaka yana okay asante tuyombela hiyo historia atuwe na miaka yana historia ni kali no 12 lakini Yosef wena bata wakuicha koko
nikenda one mali ya kwiba mwitu wa muthoe nake ena miaka 30 ekatuika ni wona kindu ko thini tumila thina ngausi thini ni jamaa iku ina kamwele tu ikanini. And so what would happen mundu su wa mosa ndo amutwa mwatweka mwatanisia kondo akitumio na kiba mundu mukoso ni wa eka usioka musie na ko musie kwa aka mwana meoba au meoba wana tokotwela mali aya na alongwa muome nisi ndena siana mundu twasia ni no imwebe okoni wake. And so hali ni susio nde baolo yu aenda onenga nendeto eka ngotabie ila mandiko mange moto ya aume mamende aka mo ndeto isu agape. There is no emotion to it. Pai emotion evo. Is it nowadays we talk about love, I think emotions, I feel, I have fallen in love. Feelings. Like in ndeto isu love. You know what it means? It means responsibility, duty, loyalty. Alama ndiko mange moto for God so loved the world. Nenondo ni responsible kwito. Sinyanda litumba tena kwa mfano wake. Kwa hiyo onabavo kwana ena responsibility ya kututa ko byango lake ko chao kitu mani ametumba. Kwa hiyo ila mondo mono kwewa amwende moka. The issues sia kana pena itumi sia kulea mwenda tela tuone na umonde itiaiba mundu bolo emuyai otondo Kristo udhendete kanisa lina maokunzanu na maweku ala kondo wamo aume matia kama mo asa zwana mu wanga hii muka waku kondo akitumio na keba dokamutie naona aku mundu muka wele kwekata kwa mundu mewenenga ne kwako pyo kwenyibi. That is the only thing nikana nakenda ndakone wetikelo tanzia atomeka mundu muka mukalile na kumudhokoa. Yani mundu me yu ndena kitume chao kutia. Whether no kunzanu ndautia. Whether no tumanu ndautia. Whether no wau wa kwato ewo ndautia. Ekalanya na kungenya mweso. So on those grounds ni mandiko amekata mandiko. Na yula to ko apply yo monde. Kango tabe ngeso anyande to eno to discuss monde. Noni ibinda zetu na umu mwingi wango. Amaniwa abalisi makulilia Yesu nibaenda nasia na mea mundume kutia kibeti kondo akitumio na kiba utani sana cho kondo akitumio na kiba Yesu asia aye koza ile ende mamu kulia na hiyo dha koza ile nike Mose wa metekilithi siando kutani sia amazo ungie kelangu nguweto monde Mose ametekilithisia kutani sana kama nondo wa wumu wachao wango tukati ya kimbibilia pai kitu mamundu hati ya muume hati ya Biblia ino kitumi kiti ya mundume atanisia muka na muka wake ona kauni tuone na mundu meba ko unena nya wito ni kuondo wa a couple that really loves one another. Okay. Na yume kulia tweka hata tikena tu biubie mtu anowa wito otherwise kwa mundu mungendu anatoka bada singepeta hata no bya wachao wamana kutwenda kwa ndwala ewi mewe matetheke otherwise tuna wumu wango hola mwewi ewi naitetheka. Karibu sana ndini wa kilungu cha Kathamakawe no munyani wo muthina twinenania yulua maundui ala aume naka matendete mutwano maundu ala mamenete yani aume mamenete chao mutwanone akama mamenete chao akani chao matendete ndini wa mutwa yani kindu utona kwikwa ni musee wa kukasia bandu naambi kanesa nini wanawake ni nini hawapendi kwa ndoa na aume pia ni chao na naisie kwambia muthenya naisie tufunguke fungua roho tumunguke tuwete sindu ila sitiwa itu dhati ati wherever it's true ila tiwa itu dhati
yani wethe yake nukini wekwa ni mundu waku lakini nukuiwa ndana kwikanesa ni chao aume matendete kwikwa ni akamo mutwana ni chao akamatendete kwikwa ni atumia mo mutwana no sinio unena ni witu muthenyani wa mundi twina ke Reverend Jackson Musia na indi tukwatianite imwe kwa imwe kioni chaku ondomwe na page ni tu ya Facebook ya Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV ondomwe na indi nambani otumani mukubya 23915 na utukwatie bau ukatuma otumani waku otene ukatuma otumani waku wa Facebook bado nitaangalia na nditwithia tuikwatiania na Reverend kana sungie makodi ala kwethe ukuliche kuwindi fungua roho sema yote leo kila wewe yake kudhatia kitao kuendezia nicho ekatubunguke omunde nikana withia ni twatetheka mitwano ni yitu Reverend twambilelio bo tuambia naume kana tuambia naka anyway wala kuwa roho ya ugaidi ambelelio bo lakini ambesi naume by the way last time try pena pastor wandumie andabia net tabia karo na mukethia nina ketheka pastor wita Emmanuel wa UBC graduate mwaka huu na ndani wete nikenda wise kwethe ebalawe no weuga ndina mwigino wa UBC ukamba Bible. I think I know him. Atafikiwa na Levi. So sawa. Let us begin with men. Let us begin. Ichawa ume matendete. Ani mweka wala kini wethi akaindokuwa akakumite ndu kenda. Asa ingine wisi ni mwani unena. Mwani unena. Ayu kimwe like most common ona kuma mambililioni ki frustrate ya ume ni kana men expectations mbingi from society na expectations from the wife omundu moka atwa wana expect mume eke 1 2 3 4 5 na mundu ume probably utoni then uwezo and therefore mundu moka no expect ekwe kana bekwe na wendo okulia mume eumia mbesa ba nabone belobika bantu mundu myako wana wa mokano ikata no musukumeta wesa kwetha no okulia ende mama ono no ana akaikuwa mundu wako atembesa mama ono no manda kana nengwe ikata no nikite biti nisi mawe ameme silini nondo dotona vawe bundi kwa sene bwangilile enye the rate lazi kisioni no ngiliweba dotona ku expect ni mundu wa moko ne bwangili 5 et rate lazi ibo ne manomeana ko tuitwana cho wese yeko wea mandati mabada ka hotelini cho wese kwa Gloria Hotel cho wese ni kwa taosiana hata lakini utu atwana wewili obo umusie wetele lanji wetewe breakfast ende ko tho chobo kana nikekata nikoka my friend weno ka na mama etinda asia mbona patingwa mbona padhilie enda muselo la wa maana ele ndo wa 120 no kwata na William ngima jamaa ile wewe yuko seriously ngwenda ndikawiye ngimai indi seriously mana hata no ni mo manage kwika maundu meba namba wa mzelo wa manele saizi na indi mwekala vlotini na vloti mu kwevangeli 3 na stima we utena kibuki ote I tell you so kangili 5 na manano chuma chambe na mwina mbobika bandu so men mekulinde akano moma na kana itu netwe kasia koko no more appreciate kana nitu dokumete masala na muka kwacha na ama witho na bebe ka bandu azasia eza muka wakwa ni wuma loka akegata akamande nikanda undu nakwa nika hata niwa ngimanda busy wasiana ngimanda na mama enda mwana wake ali private expectations si uno Christmas owangwa tukatembelea dhoni our parents twisile Naivas kie shopping venda ngili 5 ola mutumea kwa atawa maana 5 na maana kwi season sia myako kwi season sia myako ni thela na mawe ima the loka za kwithwa na amanda nginya makutano you are right lakini hakuna nini hakuna kazi
mbesa itivo tayu kusoma wa indi kisamo kitawata indi budget mawe amae manole kabyo okwe mbesa na yu jamaa zizi mbesa siumawa na we ni uma lukaka mande eno kama lakini ndana akwata wea ndana akwata chao wea indi mabinda mama zasia wale yakuwete ni nathi is very frustrating elo kule weno manaka na nindukuma wele akuma luko kamande niki na yu kwanda bia kila kitu mama to maluka makamande chawa mwa kwanza seriously maybe chokweze ya mwatwanie na atwanie na muse wakwa naambia nenda kala ibamu sikuwa watumia mabu au bado ya amuka hautafanya kazi. It's true. Taka ukae hapa aya angi akano laziness ndozu endo kufide watu kwata ko monde na kwa manana mundu muka ukuthi bantu akathukume hoteli we nguma ko masako ayo anzanisia muno ndo lana nelo mona ai musi kwake tuibotha okali wathama kwa injamaa thake ayo na mgulendi mwende hata na we kata ba asia ndoka ba ndo noka weani mula mbona na utite musi asia we pa uwe ninaumiene na asia kwito amukulia niki ndo muzee wakwa enda nikaleba paunumba ithe wake enda nikaleba obuno na kwani wa ndiane wane bano ndo wanambesa ila ninabata asio itiba ikuona ezuzu ni mundu muka na ni aingi obadho yu maileto na ingi yu ni mekumaluka makekata makamande na yu mutumia utezika na mundu muka akumaluka akamande inde nono kukamusie complain mama nde mubea mutumia mutuma ni yutwe musala umwe ndotona yu musala umwe ndotona sure andu imo maluke makamande na yu mundu meke ya mukau na kumama eke ya muzee akuwa ndo thucha maondo na wakwatwa we mane yundu mone na abasita mutethie lakini you know babika bandu aumemetikile akamumaluke kanaye guthuku ndo tikile gutethesiwa musala umwe ndotona musala umwe ndotona maisha ni meulo muno na plus for example wikata muzina kana ikaendie skulu aingo no TikTok na Nigeria ngo out aingo kendo kwika endo kumaluke wiwe witi no ubwa ondo mana atatu asu ukaebwa witho ondo mania bina umona chua umaluka so men feel unappreciated we aya ondonge kini getumi kingi ondonge yu uileta usu wambe nisi aume by the way ila wona enokete mabinda mwe ni ma-pretend ya maikwenda okonia kana ko yawe yani ko mikwenda okonia ko yawe yani ko ku stress mambosi mena mathina deadline sibo yes na ni wala nenda na report kwanza ambosomo watakana ni wasome wanaimana family ni wasome wa kwanza ndika mundu kana graduation university yumi tokeni katikati kila supervisor we utwe we yani umiaka isu yonde we nasiana ile umwe we college ngi we high school na kama mundu na indi we mundu mene we somo na kama mundu muka we somo wa ne kama mundu muka we ningubuta I will do this na we wako ndo na security na indi after maundu asu onde we no kamusie you don't want to show your wife kana we na chao we na stress nondo na mwaka mwe mama na mathina ma mume mo matume ya mathina za form of weapon za kweli ya maili mama imeona ndio leo buto yes we mutuluwe kikiala kuwa mundu ndio kitumita nenga wa promotion kikiala kuwa mundu bio wale hao soma nesanga iki talange anana umutinda imwe mundu mathona bako ni na buthwa na mabindamu uwithia waitha mundu mukano soma ngete kwewe kwe mundu umwe ai mwito ana no wesi mundu wavikite form 4 when wikite college na wona kawila na wa manda manjamaa moto anjamaa zile kata za kwenda lakini yuma atwana yi wakotumia kutweka ndana asoma tamunzi wa ikata wo mubwa uto acknowledge kana njamaa zine zi survive kemwa kwito jamaa mwa kwito wasio batwa mwalimu wa secondary high school by 10 aende yaka jamaa tita kai yani nesa lakini nota koka musometheche na koka wia wathela
akwata uya museo asomethia muka. Yes. Oh my God. Na yumuka sa utetheka andikwa. Oh my God. Na andikwa indi yuka jamaka uya wathela wako ndumukosu amistreet ye kameni kau hakatie wangu wasusweta kalai kabue masazi anondo ninye neta embesa mbingi ninye mondume wa musio ngindadi weani eza kukea wethe kekiata ethe jamaa usua boie. But it went on until tisiju kwesie kwara kindu chalo mukana kwa dhuka jamaa ose yaindi atwika mwene musi. Yes. I have another story na nasomia thanguni ni jamaa wekite nesa form 4 aina unfortunately nda kwata opportunity ya kuthi university either because of money kana itumio ingi na yuba ilie akomana na ngao zili otake na we nondo ni wesi okwata ni omaundo na tupesa ama twa sukulu tose theka degree ayeka masters jamani isio nile siku cha koko mwetu akwata degree kwata masters na la wakati ya masters imagine you ambeo muya ningumeno thinaku practice ya uyane nondo ndusomete niye nakusomithia kwaendwa out ando ma company matwawa out mama thasi aimwenye ndikwa ndo thinaku nondo twathiba mama na ubikitwa form 4 ni mombuthia maindeka angine mundu mosu in a way akitake positive you see what he did asyoka sukulu eka degree o miezi ya miaka itatu miaka ina mina degree o mama imubuthia okila kithemba yusibe andu ame matenda mutani sio nondo pesiana ani batoneka nake alelo thi university ni kutha bathai na musiai wikata umutwa na kende kwenda kutha absent kwa mwana wake so o misia mbuthia na zonoko eka degree abita first class honors waithukuma mana na ongeleka masters mukani wisi saizi mukani ni sawa mukani mwende usoma lakini na la maisha mai mbesa cia mukani cia muka lakini mbesa cia mume no sito so mundu me ele muno ima muno we na athukuma eso okwatela masters na indi muthina wa graduation akulia mukai ni bethe wa pepa ndo muthi ni kendo muthi ne thiwepo ngule ni wimini ata mbona nuwa wanda pasi yakwe kondo ndautwa nondo tisomete yungi na masters wala yunda thiniba ende ya mwana ku bi PhD esomethie we na kwa yakwa ningo esomethia iba bikwa bweza kuthe you know manengana naenda ya so nibabikawa ukeza kwithia mundu muka bandu ba encourage mundu me you can do it umisia we are together mukulia ona you yobala entry point ya uyani ndo anengwa promotion gwileo manda we abandu banginike na ume mayendete omeko madenda lack of appreciation isu ni ndoni isu ni madenda lack of appreciation na uona mundu ume yu ambia kwinuka emusele nondo ena nana ningewa unukia kuya numba ningewa unukia nondo ebikamusie mundu mukamugulie uma ola weyani na mundu mukando okulia uya utona kuoneka ba ekito mwe amanda uya ungi besa ini nini ndio mutethesa kumanda uya weba usu thank you so aume mathiwa mabuthika muno maithinika muno maikula what shall we do and so aingi wanatulia wananyamaza ni kama hawako hizo kwa amozi mama ayusumbika ai mabinda mo wona mundu ume aume mathenda kwiyuwa ni mundu asu I work so much but this work that I'm doing is not enough for my father's family no one it is not enough na mama ndekwenda kuita kuoko amukwate kuoko nikenda wese kwithia on then ni ma build home
Let me tell you something I've noticed about women. Ni masomete. Ni pengine kile. Masomete. Andikite ba. Andikite ada. Andikite mundu ni somethia na India eka uthikaniwe na kisomo. Wanakutwele kwanza shindwa nundu ndio leo kuthreaten kuwa mo. But listen lakini sasa tufunguke umunde tufunguke leo nuisi yesindu si andu moma wa momisi wethe kindu chi yani onano uwe story ya mundu ngekwa ya uthatie muno kaseke ninye ne kiuni kona nona so wacha watu wafunguke. Do you know kuyaka omasomete na ende yuma twana ayukulia iwe mundu meta no thoko mata ku no somete otaku onzo maisomete kulia lakini bado nunu expect mundume amusubie nunu expect mundume amandembesa okay amusubie yani bado kihali kakilikoni onakauni independent woman maetembesa sio meyebume sani metiklanile parlamentothi ona yu peaka menambesa nzio miko expect makueta ma princess ndio kulia mume mo nsijua tamwe wakutwawa jamani hivi nabo yani bandu boka tukwatiania nikenda tuikeneza tuite koko twasie hii within 2 years ni tuwakalo kamulunda kaito within 2 years ni tuwakamumba yito mundu mka expect mundu ume amambe ake lakini yue on that one reverend nula wailo tulo muti taile kuika hata nika nai twasie within 2 years nitukwikona nona kana tukekona nona ibinda nulo walito tula mutebo ninye na ilite kwa musewa kwa ino walito mbia ikana to walito mundu la welo tula muteno la wa matwani thisi ala matwani na lusi mundu ile kwa matabisi tene my friend we are in this together yunene ala matatwana na lusi ingi maikwa ingi byo now peke ndoketa wa hypergamy sasa hypergamy ni chao chone kaadela mundu moka uthukuma kanota thukuma aka nimenda kutuma ndu na kutwawa nandu meyulambu kwimo socio-economically this is around the world kwa mundu moka ato elewe what is happening alikalanya na mundu makwata musalo ndumwe akamwe mekikuthia kingi na kona yenda o monkey branch imando mundu ume ungi wimbesa na wisindu nyingi na ibuthi ula wake kana ileo twawa kenda sekenda she's always available oetele mundu ko umela wimbesa ina mbesa na mundu mko kumana kwanza no kwata hundreds of thousands lakini ndiye kwenda useto na mundu mato nao kwatiania nondo kilikoni chake onaka asia I am feminist and I'm free and independent empowered woman aigendu bado etele akuwe mundu bagendo dialeti bado no etele akuwe mundu ina maandiko mba ayani maandiko no mbona mwasia you are independent mbona mwasia you are empowered yes we are lakini of course mutwano neyu mutwano utani wa mutwano ni mundu muka atritiwe ni muume mundu mwaze ya mundu ume no ngingo kwani mundu no kwani mundu ndatani ya mutwano ndatani ya ayatana chao na baba stress Biblia seti ili tuenibie inaze tumie mbesa undume wa kwinibia niko mutwa ya musala my husband this is my musala sema amen sema amen how many do that by the way wenda emutwe wako etikila nako kusubmit sio ndesi yako ona musala lakini ndio to make us equal twelo mata atoka mea you need to have a plan for both of yourselves. Nasikia? You need to have a plan for both of yourselves. See, both of you are working. So ask yourselves, where are we headed? Na yula mundu mweka. Tuenda kwa kamusimwe. Unless we mundu wibite longi. Exactly. Kwa zenikale tobao, uo nibindangeti. Ende na usisi ya maundu. Mandiko mange imeasia yu. Kizungu measia, come, confess your sins to one another. Teto Yesu, confess
kwa kithiomo ou kitumika cha matukwa ni kwasia tuthambalale tuthambalanile. This is what this is what I have, this is what you have, so where do we go? And a couples tayula tendo twana zelo bikabo ikasia let us confess our sins, our wealth, our strengths to one another atuikulania where we want to go. But ni a great shame that we with it a strong independent woman na bado wenda mwemeu akuwie kila kindu na watacho na yoi tikasia yuni sawa netwa ilela wa amesana twale ilela mbesa sio ndhe ukethe ayu nyentina atiwa na kindu musenda na atiwa na kindu kana ile kuibangi hata undu ona bobo ukethe ana yuta ne mundu muka akamema itaje maingi guteya ume who told you nyasia la mahitaji personal ekana na alama musi let me tell you na alama musi mundu ume enza wa na silingi maana to natwase maana tano. No, things have changed. In Japan, I was reading something in Japan. Japan men are aume aseo. Very gentle men. Very soft spoken. Very kind. Yani aume utana kwasia hii, this is the kind of man I want. But the problem ya Japan ni kanati those men might be kitebau nundua social criticism. Tene Japan, men were very masculine. La we were samurai warriors. Men used to fight. Lakini masculinity yabo wa muno. Aya, isu ya beta na mo yuma atweka ando mawea. Madhuku meneka na masobi akamao. Maona siana siao. Sio makuma weane, makuma muzi tene, makenoka late. Maimanda kweka hata kumasobi akamo. Lakini akama siai onaka uno mandea. You are not available. All right? We want gentle men. So this is a problem. Aumela mosie memanisia to be gentle. Meso discover aka aona ka menda to be gentle. At the same time menda to makue. Mundu toto amakua ende tene. Aume you mekalambe masia, I will now look after myself. Do mana you aka let me tell you aume you ni maenda saluni akasogwa nzui kaba kwa mauta ikakunwa massage aume yu nimesiuke kalamdi masogwa mbwa siba kwekela ibaka wakilia na madhia balabando makenda kwanza yini nimona are we together and ngwasi yake sindika sinja sindu. Now men are aware of grooming. Kuila kwazi akamena mapata mainga ingi is not true. And let me tell you something. I was thinking about this today in the morning before you called me. Kanati watwawa don't forget what you are in the beginning. Feminist matabasi akai. Before you are a wife, you are a woman. Before you are a mother, you are a woman. Tuketikile role isu situmewolwa in who you were before. Aniko mea develop yourself physically, intellectually, emotionally. Nikenda wese kwele nakauwe kibeti cha mondo. Na winyawando. Bado ni wasobia woman wow. But now the reverse is also true. Ome you metagwai. Before you are a husband, you are a man. Before you are a father, you are a man. And we say, ome ame ona hobbies. Ome ame ona goals. Na you, let me tell you, ome ola muyo me kuitha siya woso vya musi. Ni mwosete makawa uwandi. Yeah. Ni mwosete makawa uwandi. Msiyaise witu trende na nalite yilua maundwala aume kana aka mamenete mutu anoni. Kana maundwala matamende yasya. Reverend wende na kuelese maundu mavata muno yilua maundwala matende yasya aume toambiye na aume. Aume mayende to budwa. Aume mayende te kuoneka tamateki. Menda acknowledgement. Mama respect. Maneka.
na ndaiya wethe ni wisi uni wa mwene musi ni uni wa mutwe wa musi then ando malikile then wa Facebook kana matambwe tu ka digital ka ukamba ngilikosia makutano ya city ni votu Samikie ma akasia vamwe Karo na Reverend Jackson asante baka mudia tuiba ka digital ka ukamba makutano asante eve akivisi masaiwani akasia nimbini kabisa Daniel Wasua akasia following asante Daniel Wasua sioketa akasia ati auba usomethia mundu ni valikie thina na mbesa esindu itawa. All right. No izina asia mundu mukae somethie. Somethie. Na yoke ndo nsomethia. Ngendo kusomethia Okay, there you twase ni omwendi obo kende nenda kwika na kwitu kuya ino kwati na netwa twana na wona mbesa. Njoo kitumota nsomethia. Ato yu mundu me anenga nembesa tawanenga stranger. How now? I am your wife. It's true. Wana stranger. It's true. Lakini dulilikane mbesa hii ndaka utongea. Wanamuka dhiko tini. Ningi na kozi ya utunga na waki tonzomite. Nindu tonzomite sendunge. Nenga ne mbesa you are free to let go. Oh. Not ukulanye. Let us come to the table. If I give you this, what will you give me? That is, see, we need to agree. Reverend, mbaeka we. Yeah. Ila usomethia mwana wakui. Listen. Ila usomethia mwana. Ita wa compromise. Ila usomethia mwana no mkola se ukandungia chao. Wa msomethia. Lakini ndo manei that is an unequal relationship. Nina maana tulia nene. All right? Lakini na mka wakwa we are equals entering into an arrangement. Yes, we are equals. And you make a promise, I will love you, you will love me. I will care for you, I will care for me. You will care for me. In sickness and in health. Kati wito pai mwana ntuyandwa ima. Tito. Ndikwasa hii. Tuyandwa ima. Tuyandwa ima. Arrangement eba isumulika awe na mondo muima. Mutena maandikano. Ndo huwe wangui. Isu ne fears. Isu ne fears ni reality. Ati na usomethia oka ndungia chao. Okaandika hata. No, it is an agreement. Now, and I wish men would understand this. Mundu mosumu lau. Umane ati hii omonenga I tell you. Pay guarantee kana it will come back to you. Ni usioko nengane. Not onduma na kusomethia stranger. Lakini nyejuni utatumia tamu ila nzi reverend. When I lie. Undu ethila ni twa na twekindu kimwe. Twesi ndu ile. Nyona kwa unique beti. Ukethia ni twaitwa ni mundu utemu so muno. Ukithia ni na mbesa na ndiye ndo musomethia. I can do it. Akaye masometha. Really? Akaye masometha nasia. Of course. Akaye masometha nasia wese meana. Wese meana ndavyo omwe. Okay, oyindi. Wako na mwe. Na komana. To expect ye. Aba mutikili wibando mundu mukamo seo. No asomethia mume wake. I agree. In the realm of probability, no ever. Na ever. Na kendo mame mundu mkoso na kenda pothasia mume. Gangu yondo shabiki ungiumbie kyoko. Muthana twe ku radio na siai aume mwayo aume ingi mayo thamba. Siai aye na ise ni jumulishe aume na sema yo thamba. Ambia Karo. Ti aume onde amwe. Thank you. I agree. No. Nina agree. Na Reverend ndo kata say amwe meobo aka matono somethia umi. Okay. Kana maybe mundu usu ndakota chance ndaona mundu umeosu tauto na kwitikila offer tesu. Kwa angime thana fears. All right. Fears go both sides. Now, this is the problem about relationships. Tiwende. Nikana omundu me niwo mantha mundu muka. Mabinda maingi ti aka ingi mamantha mume omatwa. So immediately mali kandini wa that relationship you are unequal. The woman is on the pedestal. Eke velane.
Nundu mundu mena bata wa muthaitha tondo no mumandie so unfortunately malika box mundu me endo kwatia mundu mukao ena bata wa kumwika mundu meba mundu onthe but I wish now kila kindu gukuku ya independent develop yourself nikenda wakomana na mundu muka wakomana nake we independent person na kia wakomana naku independent jao person. Nikenda both of you can become interdependent. Let me tell you, wegakite na njamathu thike yaka na mwikomana tandwa ima mwikula nyilu kila kitu matutatwa na chao. That is a good situation. Yani yini ni muonenga na nenda ya yu akai katulike kwa aka nikutabia kila ngwendo kutabia chaka undu be fia simwe sithana aka anaume meofia maundu amwe aka matenda kwika before mundu atesio kwata mundu la right kana atalikie mutu anone isigana ni wamina maundu maume ala makete ala matendete don't know you lwangia maume so put a pin somewhere. Yes. Ondongi aume matendeawa ondongi aume matendeawa ni the loss of traditional roles ila cia musi traditional ondume kumalika kumantha na mundu mukakuka kuua kusovya musi isi ila twana na yulo ambesa mundu meisomethia mundu muka isi tutwele kwitikilana tandwa ima lilika na mutu anone ni mutu wandu andu ima fine I'll be doing this for you na mundu that's I will also be doing this for you all right na you so doing this for me ni sindotasieva mwitikilanite all right wate kubuthia wate kukumuthinia ndumukosu nethande na ndonge wa kwika na kusoma early in the morning nundu ni online wanda kwacia nyumba ndapiangulanga leunda uwa ngwa atwa kwa washing machine kana mume wakaweza kwethe yume na masaa to be with his wife to be with her husband if I'm doing this for you it only makes sense na you do something else to reciprocate kweli rongo ukweli exactly by the way andu mekwetikilana amakasia tunasiana tuna na tunapata wako that we present in their lives na mama ni wewe ukwata mbesa nzio andu mo kwatiania mama no athi weane na mume itiwa ba musie people who are both secure and who trust each other mume itiwa ba musie na atiwa musinukwe kama undu ala na ni mwetikila nai mwetikilanite ni dilikana last time I said ni baile mukakoma na once a week mukakula na cia baadhi tubikite ba na twende hata tukega mukutana tukakula na cia wewe mundume akatiwa musie wenda kwasia mondo su on the mamusindeka nundu lilikana ani andu aima reverend nena na andu aima reverend wikite nezo nene tina andu aima lakini kuina live examples nyeva madam na komania na kebinda inge ona wit nawe mutwalikilonga lena na landwa nenu wethe ni wineno na simu ineno na simu esa okundenge ndisi ani trust yat hangulia manga kule kindu no nzonge namwe just go ahead ndundi sinzonge chao kile no songe ne ngone ambenye pe mundu ngwa indenia natwengalini mundu ina chao jamaa tu kalana ke na yu madam musa tesamboka so umanumba tailobi then aumanumba sakenda sio tuko akaimarikiti wakamande soko akathia mande soko wow okay yuka kwamba soko saizi siamwe meka au saizi tuenukete saiteto siawe ambe atia au kila tene akomba ni mutumiosu akamutia chai breakfast ye sawa indi bala yusiokete saizu saiteto okuteta hethi kwethi alama sani mo sana. Okay, that is a complaint that is true that women have about men. I may be working, you may be working. Lakini mundu me expect mundu moka abwe awe athesie which is unfair. That is the truth. It is completely unfair.
enda bingile ka aume ni muku this is completely unfair. By the way pe bando natapanisha na asiai kiko kidesi ume kana kidesi mundu muka isi ni mwe sinduila akama menete yani mewe asima umesi wow. By the way itwele ku evolve itwele ku evolve tukamanya etha twele kalandi tukasona tandwa ima na nitu sivala twendothi nikana musindu katiwe mathina payo ng'ombe payo indo for example payo nguku mundu meweka cia koko musie nundu musala wake no maana 5 kyo maana 5 na mukano thuku makaete 50k kila mwi manenganite ndaya but it's an act of faith manenganite ndaya mumeatiwa musie kututwe nundu kikoke yese all right wau ndwese ndwese mundu mekana mundu moka mwaza kiko nyonde ni muwa na tiko la ume ni mwetikilana mama ona niba as long as mundu moko ila weno kamusinda naka ndana mbuvuthia akano makwatwa nisio ata ume okamusie ona stress ya weane ni watetwa ni wathenwa na no manda bandu bo tolola stress siba no manda mundu tolola stress siba na bikamuze we mundu meata uso no tumanuyo you know man they are is a policeness wani mwafia ndeke itatu tumineza yambe that's all you that's all are you sure eso paka we serious sasa na tuenda unambia late tendo nenga tunaambia late tendo nenga usese wito mwana ndo niona va maundu masembetwe niona andukane takometelete andu mani kile messages etenda mwanenga mwana mazibiki isayu ya keli meneni matoke kana mafungwero wana wani manda ne dhani ngona undo thank you madam yani saida dala zani adala maundu mabata twende na yulo akayo maundu ni mabata twende na yulo akayo ina minovo aume bado no twende anacho dikilo kukati together na chapter 2 I need to mix lakini you twenda na focus yaka lika naende musese witu wa Mutongwe TV twende na ukwati ya niandhini wa kilungu cha kadhama kawendo mitambo nenu ya Mutongwe TV mitambo ivata nayo kilungu kieta wakwa kuninya antikaro na nikwete ya talamu kipu kwa nyumu dhingani wamu nditi nake Reverend Jackson Musia na tuinenia yulua maundu ala aume matendete kwikwa niaka mo na maundu ala aka matendete kana mamenete mitwano niyo mutwano imaanisha we na muimi ukana we na mukau kiuni cho mutwano iki ndio twinza twibau katika ndisi twimeta nuclear kana twimeta chao inyumu yele tiwete andwange tiweta boa sei imenu kana siana kana maango na maanti apana tunaongea mambo ya watu wawili ni chao wewa kitao kuendesi onedendo kwenda kumanika ni mzee wako ndo kaandike sitwa enendo ndo manika ni kibeti chako ongea tu na usiseme jina ndiye some sitwa kwa windi wina mwana osuwa kuandika utuma ni mukubye kwisila 23915 kana ututumie utuma ni kwisila page ni ya Facebook nundo tuibau na tu live kioni chaku ni kwa tiendi ni wende na ukwata mautao kibethika ni kuma kwa Reverend na tuithia tuisio kithia isani ya keli tukunikile na mwaka ni chao mewa akimanosia ni chao akamatendete muno kuma kuya umemoka na mutwanoni kuuni tusiokethetie ndatika mbuthu siokite tuithia tusiokethetie ni kana tuende na kunenia vamwe ndini waisa ya keli likana ende kilungu nikatha kawene nyeta wa antikaro ninake Reverend Musia sande muno kwa latu ambiye mwena latu ende na ukwati ni motomani maku moke kwa wingi na waandika utomani mukubi tumia ndeto Mutongwe TV kwanza ambia na ndeto Mutongwe TV nikana wethie nitwa kwatia ni abamwe na maundu mahithi wa mesa wasawa wende na utukwatia winga likosiva ndukathivasa nitusioketheti. Thank you. Ni Mutongwe TV.
kendo mundu osiawa nacho kinengo nonga iwanengie but nesio manakana ni nacho ni primary school nake anana kendo kikapika bandu kethe kendo kikibithika hang on makina ve kendo kithia wanthini wa mundu na kikamumyo toini akatanga songinya ndisianza talent ya kunenyiba tungapikia talent kusu ni umaloke ukamshughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo baseme ikalile yake mambo ndela naye kama kwa mama ndio kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki mianesa kisao kumia kendo nyene namba kende ni enda bandu ngagithia namba kenda ngimezi mubila kunzini ngalea gwithia na umezio no naje nundi neke wagikozini tikambelwa ba ukamubira kama na nafasali shabeti wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu sia weyo ndio kwete kilungu cha inengo na mikanile niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masidia kila kindu chombe ona kuo wendegwe no thambia baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaona tabateke esilia lile bolene mokama katuka masilia komi maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu bamwe batua wanevia tausi wana hithi bandu batekindwa mama uswe na pesa bajewina ka point ikana nake kamundie kaela no kamundede kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na bayutuku utachesa otiwo dimbo kowe ni nyone ni komye kowe asi magwa ni dio mabiara ake mama wewe twa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase ni woneke abilani ambia na babindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo ba Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Constitution shall be the new constitution of Kenya. Kilandi yemia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio nde kwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu. Weni wisi kivathukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzwa ni muno. Mundu autavitio kungelitio vivyeni wevithanite na usekikana wa vito ni matuku wa sava mundu su etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia. Na nondo ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutitisa 14 ndatika miongo ina cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash.
niwi kumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu mathina ma muongo mathina ma mbio mutambuko kana arthritis kunyetea kwambatwa ni thakame mathina ma sukali low libido kukosa mwana mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI vandu watiniwe valasia mathina ma ibu kana ulcers metho maku matona ndinesa kana mekwalia mwi waku wa utindisye sibitali ibinda thimwe kuthiyela yingi yute amatunu ndu thina waku ni wathela thina waku withela va kwa Dr. Ndumba wa Ndumba nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa yani ndawa itena mathina angi kana side effects kwatiania na Dr. Ndumba wa Ndumba va Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia wiyo au tethe cia kulunga uima waku wa mwi. Nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti muonza 314995 kana noti muonza 14 kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti muonza 14 no uke kliniki ni kitu kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls enda kwithiwa na uima musio wamni mandana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuwa maundu maku tumosa nolitu ula wailete aani vamwe na maovo macheva ila wende na kuya twitikilie tukuye muyo wa kumanyithia andu na kuuvuthisya maundu maku ibindani ya cheva va Mutongoi TV na Mutongoi FM nitukuelewa munyanya waw'o ni ula utautia ila wende na kwisila ibindani yumo tanga sithia na itu kimanyithia cha vata kana kimanyithia cha kikuo kwisila nambani noti monza kenda ile 5553 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amiba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uikala wakwambelile matuko miongole mwe wa Mwanza tuikibwezi kuthengena tumene kliniki kwa chula sipitali wa kele matuko miongole na imoto Mombasa changa mwe katikati wa Cooperative Bank na KCB Bank oinge wa kele suwa matuko miongole na imoto ikathonzweni Ngomeni Hotel duka namba 3 kungithanisia na posta wa katatu matuko miongole na ile tuimatiliko chambeo in kwa kingote matani sioni machangwa sei na kilele wa kana matuko miongole na 3 ikikimamboni Victoria Hotel kungithanisia na posta wa katano matuko miongole na anatu wote katikati watazama Agrovet na Cecil Butchery Marikitu Likiloni Wamboka na wathandatu matuku miongole na 5 tuika Mbwiti na Wakanzi Supermarket kungithanisia na Blessed Kanani Hotel kwa maobombe ange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam Ilobi Mombasa Masako wote Kitui Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwisela noti muonza ile noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwisela noti muonza noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ivinda yukite yenda mundu wese undu wake na tumota skutangi nya tuktuk nisiukie si utumia mwaki wa stima na tio useo ukasoma utaalamu wo kondu wau sukulu wa Silver Hills Training College ni wo utongo etiendheni wa kusomethia ataalamu ma useo bya watu mota na ngalisia mwaki wa stima kana electric vehicle and motorcycle technology na undu ulamu seo biu Silver Hills Training College yume musini wa Masaku na wasani ni uendeye ukati ubundisie undu tuktuk ya stima iseobawa kamota ka stima skuta isululu nginyangalisia stima na alimoni ene utuika kumandisia vasata China kulika wendeka uke na kibandi chaku tu kosisi tu nisia kwambia mwayumwe miai 3 nginya miai 6 na nitio kumandhia industrial attachment nena na Silver Hills Training College kwisila
noti mwonza ile itatu imwe itano ile itano imwe itano kana wiyete maobisini maitu alame Masaku ngolovani ya Sartaj Building ngolova ya katano pakubi na Massmart Supermarket lilikana Walker Silver Hills Training College neti ukuola bisi kwa kilungu cha miongwe na yulu adhiana osa ibuso oyu tweka mutaalamu wa Electric Vehicle and Motorcycle Technology va Silver Hills Training College. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masidia kila kindu chonde ona kuo wendegwe no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani Kama kasilia kamwe usini gwa mwambio la museo nuta umeona takateke esilia zile mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatuwa wane via tausi wana hithi bandu batekindwe mama usiwe ndambesa bajewina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu saingi inu ni Mutongoi TV. Alright, nitwasyokedia ingi karibu sana kwa la maybe mwato nyerela isani ye ni karibu mno adaturamanise na mwakuma masani masa inya nyende na ukuya asante mno nundwa ikala mitambo nisi ya Mutongoi TV na tuindini wa kilungu chaka dhama kawendo isani ya keli saa 5 nataka 12 saa 5 nataka 12 ndi tuatonyela isani ya keli saa yeni langu nenga mwanya ukakulia kule kuisila nambani ya kiseveni undumwe na utumanini mukuvi wa 23915 oingi Facebook to live kwa uno unene baya ukakulia kule yaku na tuikwati yani ndu Reverend Eva kondu waku na ende we watonyelela oyu anyeto wa Antikaro kilungu ni kadhama kawendo wakati tubo munde wa matuko miongoli na Eli mwini wa mwanza mwaka wangili na miongoli na dhanda tu atunake Reverend Jackson Mutinda Mosia Mutinda Mosia asante mno nundu wa utamu wa mitambo ya Mutongoi TV nyani wa munde tuinene ya yulua maundwala haume matendete mayikwa ni akamo kanala mamenete mitwano maundwala aka matendete na moni meva na indi kuya numaende na kuandika motumani kwa siya kindu kipia ume maichendete kindu kia kama ichendete yene mundu mkapia ni na maundwala amwe akamatendete lakini Reverend Eva kondo wa kututongwesya hatutabie mona mwaka nitwane na ngia yulu aume na tuida tuibula ni otuende na mwaka ni chao matendete kwikwa ni aume mo kana mamenete kwikwa. Okay. Now, aka nima menete muno emotional neglect. Oto muatendi emotionally. For instance, wenana na mwemeu, ondola wako manamu, kula watindila, ala onde watindila, watinda na mo, na wea wake no kwazia, na soma elangu kana esisi ya TV kana esimone. Oh, na ukwate ye. Ndo kwate ye.
Lakini wende na umutabezi. Mabinda tasu mundu mukano kwenda ena emotional connection nako. Yes. We are far more experience yao yake. Na we sympathize nake. We mwiki obina umwe pole. Labda wingi yoba kaotethia. Umwe oli. Na mabinda mako mukenga. Uilionesa. Eso ndo uili. I think be mundu andavise mwato ana you need to become a white liar. Ese kwede kulia wananili hata uilionesa vyo. Nyedeo ithena. No, we number 1. Na ndio kuzano nena ndo nena taumutilela ngewa. Akanimenda akwithukiwa. Wow. And then wakula kwithukiwa ndi there is an emotional connection. Ni mwakwatiana na ni mwakusia imwe. You see, it is because of that connection a woman can have sex. Wow. Unfortunately, women are wired differently. They have sex for connection. Again, akamenda connection first for sex. No mundu umeno aumie stressed na sex. Lakini mundu muka enda kwanza kwambe okwatiana ida different. Mwithukisie na you problem ni both can be unavailable for each other. Mundu mwakondoka na maswesi make ndoka na issues yake no you no kwenda ondo. Lakini mundu maka insist I am not in the mood. Nondo na maondo. Na again na maondo anga. Na maondo make. Mambo solve. Onatiko solviwa. Makwati. Mambo kwethukizwa. Nondo na wewe ungi akamatenda. Matenda there are issues solved. Makita kwenda to air their frustrations. And as you katabia ka omeni mundu maka ayatondo. Menda onengane a solution immediately. Akama iko nda solution. Onanibato nekano mess solution ni chao. Lakini the drama of it ni kwethukiwa. I love that. That's what they love. Edukizi iveti yenu tafadhali. Mundu atona kwithia reverend asi atona kwithia ndikulia nino osungio. Lakini nenda kiu kila cha comfort. Ani withia ninewe na atabia mundu la. Ni mwakwatiania. Na yu mundu meathasia ondozo wako ni munini muka undu mwikanesa. Akeka okutabia. Nondo no kwenda validation. Then wa frustration siao. Siaki. Nya osiake nondo for example ondo otindie ninya na mae manwa. Ondo tindia na mutui na male okwatiania. Politics siao yani. Ingi politics sia ikanisa ni muka wako ni mutongo wa press team na be members mena issues. Your wife knows what to do with them. Lakini nondo likindo kikilekone na nuende udili nacho. Endo mundu umwethukiisia. By the way, one thing, ono kibeticha ukiyuka kuota biondo. Mana niki depend on you. Kana ni mundu ukwendete. Tondo eda no sinduzia kuuyani. Ndithu kumamu se wako kuutiwa. Eda no sia kuuyani no ni solve. Lakini nina athio mutabia. So imaanisha nina kia undoni kila undoni wonde nake. In fact mundu memweleno lo manai muka eko kumuyange wasia uyani. Kana se kanisani. Woni weno kwatwa inzika kila kende ni chao. Undu no wendisi undu. Wendisi chao. Lakini muka waza no nena. For example, omundi kukie mbosi mwao. Yes. Is he funny? Is good? Is he strict? Na ende mundu weka kuiwange wala mbosi. Manave undu weva ndo tona kula wende. Ku wenda anene ngewa mundu meba. Mundu asuwa on any frustration siya kawaida. Kwenda solution. Sawa solution no give. Do give uto mubuthia. And so now that leads to good sex for the mundu moka. And also at the same time, watu wanange waya sex. Pea kama tenda aume mategasia koko mundu mukatane. Pea aume mako dhao kuka na umeimi na uya na maikoma. Na kama yende tu. Akanimenda effort. Yes. No menda effort. Ambe ya kwasa. Akano menda effort. Use kwithia no wathingisia. No wathingisia ondo na ni wecha koko. Weza kwithia ni wabika balaba bika wanandu maki wali mata. Ona muimi idi kwema mondani. Ndenda kwema mutemu kwa ituki. Ngwa kwa ituki.
Ukira kwema huko. That's a good illustration. I agree. That's a good analogy. I agree. Akama yendete. In fact, now with the yingi, I think women love sex more than men. Ometita more mana. Especially you, women are free to engage with other people. All right. So no elo shughulika ngale neba. Ngale eso. Otondo at the same time na ke mondume ni wenda mundumoka uetae flavor. Woka ile okibadhokanyo. Ukana tumalawe. No akwatia oka ile okibadhokanyo. Ondo nakililwa wendo yingi tiwo no kwanda ziko hata. Endo mundu mkaitha creative. Creative is the no never the wondo ndio. Lakini vote hizi bado no pesa akwete kaishu. Woni vote kaishu. Kwa umealamata kuelewa. Mundu wale kwambia ukule iwoni ko nongo tabie ezamu na kanzela museo nimwele kuelewa kwetene what is your history and what is my history all right amuthetikala na kwetene what the kwa kutabia kindu kila kikete mashida ni mundu me atese history yako akesa kumiwila later ilomone si ando wange no thuku kaba kuthambala la kwetene nikenda ekale kanathi mukamba watene ela mwanake ela mukamba watene ni wenda mundu muka experienced. I don't know if you have heard that story. Mundu kweka watene mutumia for example mwanake atwa mundu muka na akethi au mundu muka ni virgin cho pepenzi asio mana mundu muka ni watonga wa musi kula kwa nya adewa manisia nena experience anzo ndo kweka wa ndo atavasenya kana mwetu akunde na experience mabindamwe wa munenga mbemba eno kizenya ndongene ende ndongene uye okay ndo bundene kila mama adhiu chona ugomana wo wakwa imwithi ati na maziko ndo mekando pepe atomea meta wa kondo aweba ngogole bo manisia mukamba ateneka una tuyo mazilila mezi yo hata ndio kule reverend mama ne mamba mane ba tangu leziwe tondo ndio hiyo historia hizo mama ne aba kana oni mwithi injamai ndevo tia kwa mundu mukana na mundu mukanda manikati tivaji ndo ndawa itabia inya kana thani eneveti itato kana imbige imwe kakae kethi na hindi kaitungwa kwa inya ti nyama ome yo no mwe ndo kethe nya kuna wi mutwa ya mbemba yi kana mboso yi athiki okindo ndeni kila inya mwetu athi ukwata nthungi one mbona ola mutino kana kala kasamunika aima no wakwa kwa imwethe aima ndio wa mutumia wa mumanisia na inja indi asio kama usiweze kwethia hii ni wese kwa ya eso sio kwa kila kimwana kithio chocha kibathukanyo muno na nondo twesima ndo monde so let me tell you aume madhenda kindu okimwe at the same time cho kitumia aume maziasi asindu mbingi makona mukano yako na ungeno ya mukona ungeno ya na mumaka elewa ndo aume mailie we take advantage of it all right we take advantage of it bantu ba popo munengo ongange ondomwe mugango nola mikangele kibathukanyo akanini sina ni mutana saingi ki lea gwiki o manana mikangele kibathukanyo na you mutumanye na mikangeleso you can do it so mundu meni wenda variety so sure that you can be all things to him especially ila wenda you are really happy with him mutube na kaya ondo utaona hizo kidha omete yani asembete musi ndo utaikata utaona na akumundume ichako kumukawa kuatana hapo sasa umesikia haya na kuichako ku pepe napata wa emotional connection noto kuachania na mukawu nimethewana mathina nimethewana mathina number 2
akanimamenete an even burden ndo amiweta sini number 3 ni 3 uno twana nange wa 6 an even burden twana na yulo aundo for example la kama athukumie au meme athukumie lakini abi kama usi ni wewe kwetwe kusisiana mondo asu onde akaima zaya yoka yeka lande aivingwa TV let me tell you ni maana yeka la Simon ani onando mutethesia isani niva yoka muthengete ba ona tutinda asiana nisi pe umeasona asiana wakamusi weni wakwatiani asiana ni maana na bea mumo mata ona matethe amakwetu ni wa keep sana busy na mama ni mwazo kuma mundu alangi nisi mabinda mwe wina mbesa ito weti sio manda muzukumi so ne baile muka cooperate in an atmosphere of ndaya no mwike muto anoni wenu undu musio muno na mukathina mbe mwinengane ndaya ndo kea mwenu wethani we wauwa kana nuwe wauwa athonga ni muonengana ndaya na mufichani na kwandike so di muenda kuyanza ni mwavuka wambuya au mayende tu ba ngotabye na every week together na sasa onena to review status itundu thile watu wana twende ata nyano nambi withisye wo na pupa kuthambala la koni vasio pupa kuthambala nyano nambi withisye wo kwanda bieke uneki neke mundu ndibindia inake mama yutabya ina ku uneki ata so an even burden inengeto yaka is really frustrating nendi umaweyani otake nake umaweyani otaku etina wamawe yao ndhe madhiva yake tandani you still want something from her na hiyo kitu by the way you akaingi mabinda yi uya ma ya mume ningi ona kwandi umaweyani ino umaweyani omunde uani ya yako wase yuka kwaelwa yuka mundu umekutabu nikathoku kabaka laka akwewa nae kaba akwewa na lakini again ore kwesa kwewa duty ni agwo na kwa note ota yue mtwele kwa tu secure enough kukuweta mondo toto bitha na mama ele kwetho atono mutabia mume yenina noa atokia mume ondo ko feel ake mundu mezeketha ni secure enough kukana ni mukawa wake asuna landu meka la mesa ni makala nya maundu mundu mena mukawa nakaweta ni bala tuthi uru twenda kwika kuretete siaku na kwanetete siakwa na bala yobo katubicha yu asu ni maenda anesa lakini nathamu yeka la ambi muka agree pakethia wana issues ya insecurity so duty number 3 an equal burden number 4 ni interference from outside muno in-laws lakini ki affect yangali sionde for instance mwe musie na sister wa husband ni woka we musie na brother wa wife ni weka hata woka na mabinda mwe ona ndukuletwe whether you are the wife kana husband timukulie okuilie nyamume ni woka inyamuka ni woka na nikia nganda dynamic yo la kwa thoka kuiliu na amwe kwanza ni mathoka muno makathocha amna emo she's having problems so I saw kalanga mu kaleko naende wana mundu bathasi ai jamaa thethio ona issues ni mubute notiwe ni mukana ndena bandu thi na ni friend yakwa ni wasa nimweka wasa yeka hata azeku manda mzee ungenomba kuongela mzee ndoneka no mzee ungeni woneka mzee ungeni woneka lakini mabinda mu akayuma thiwa stress otondo amwe matona kuiwa chao stress nondo in-laws kana ndo alamanza ni matumika ta Tanzania ku manipulate for example wendo the girls trip to Dubai na kalangi mwa and what you do is wetumia sister yako ukamutuma kwa mume kwa mueme ngenda kamutabie my sister is the same no amutabizie na wona ena issues na hiyo wendo tumia hiyo wendo tumia inya waku atabie mueme atabie muthoni wake mwetu wakwa no waile ena no deserve juni ki affect ya aume exactly in the same way na mo aume ne matumia mambro mo ainyamo aume matumia ona ndo mamusinike ndamasuku meaka mekwe ndo namo mekwenda
For example, mundu mathenda ume uyane. Neko kanisa ni nyake. Nya wake azoka kuma matiliko. Azoka yega la ndulu ni wasiana. Ende itinda azazi ya mundu mukamo seono lawe kala musiaka thokoma. Ona none kalile. Mwadi yani muyeni kwa tuko hivi. Exactly. Iso is our triangulation. Na tio sio kweka nao. Kiuni kithwa aka onaume. Ndaya number 5 yepata. Wena muka waku na nuo onokethia ka angi no mahaga my dear sweetheart. You are mundu muka we safa. Tuthoko maimwe ni colleague. Kana mabindo that's she is my job wife. That term is being used. My work wife. My work husband. Indi usu kunia simu no motindie WhatsApp one work husband wakwa. Oh, that really offends your husband. Nakoya muka wako this is nakoya mweme this is my work husband. Kana mweme itebia muka this is my work wife. As a joke. Lakini ndini mundosu no affect na kubudhania kwa muthembosu tikuseo ni kutuma mtu anaweta ma stress na bo ni baba lead ya infidelity. It has been established that infidelity is most likely to happen katikati wasu meta na work spouses. Sure. Ezo bena infidelity edwa katikati wasu meta na work husband and work wife. Wewe unasikia? Maundo ni mabyuba kumama elo kukuli ai kukuli mbona nina wabatanisie na nduye ba Yesu. Deto Yesu mwita na work husband work na wife mbona nina utapise ndio umeenda. Nibe tundu tunini munoto umaando. Yani betu tunini munoto umaando lakini withia mundosu ekalana kindu chuki momete na inge maiweta kana mbosisi ndo ando masi angite ba Joseph Joe masiti hello and good evening watching live from Tuda Mombasa County. Asante sana. Daniel wasiweka asia kindu kingi aume tutenda ni aka maitume na male friends we dislike it. Even women wives dislike yes. their husbands. Na kwani ngwenda kuweta ke na akazoka kasa kila kama tendete ni la ume meutethia family ngaliko ya yo na ukithia utethia cia kwenu akwito ndolilikana again it can also go both ways. Nondo inenda ni muthoko mana wako le mama mbeze cha kusienda hapa ndetha sienyakwa tateto atwa. So it also affects men. Na affect ya ume. Asuna lando mata ekalambi maka drop. So kwele kwida kwili hata for example ukito no kumilamo bata kiona maundo makwenda kwikwa kana kwenu muti kwele to kwida kwili hata ila the best thing to do twambe na kuumusi ola waelo twa mubothiusu especially tayu kwenu muthathi kwenu wina your husband ola waelo nenga ne mubothi tiwe my husband nikana mama ne oni we watu nenga even if it has come from you. Yes. Na ila inde mwathi kwa njama niwe welo nenga ne muthenzi weba usu nikana yuma elewe it is come from you the wife. Mama ne nimwese ne kana at least niwe ngaleso na nani wone ngie and then more than that mwina mbesa sienu all right mwina mipango wena account yaku na kwani na account yakwa your husband na account yake na ibe account imwe mupuli ya mbesa cia musi they are joined you isusi yaku mwetikila nai wendo otethia na isa kwa netikila nenda ikata nendo otethia that is still okay onondo ni mweki hata mwetikila nile lakini eva ni mupuli ya mbesa cia numwinyonde na kati wa yini be kumwa imwe itwa webana na kundu na atabua kana your husband na mutabia that is not right. Okay. That is not fair. Nondo muina confess all of your issues. Muina sala nyabume sane. So kuna mmoja anaficha mwingine. In fact, number 6. Kiwete number 6 akama tendete yulo aume.
mundu mo ni wananga mbesa ciake. Yes, ni wathukuma lakini mbesa ciake cianangwa nuki kunenga nana mbetini na mama akamanya kana ni kuthuku mundu mume matuku 15 ena stress nundu ena makwani andena fair worthy yani hello mukule kwa ni mbesa cieba andu mekalile nde na mama kwati ania na kumbe labda wife, but it also goes both sides. Labda wife no tumia mbesa ndo tutaeka hata tutakwatiania ni kitu maaka mewa wo muno. Isu ni financial neglect. Isu ni financial neglect. Mbesa yindo tumianesa nyendi kwa nangasi yako ni ngusubia we nangasi yako niki no situ no twatwana. Are we together? Yeah. So it also affects both ways. But men are likely to be reckless with their money. Anongwetikela. Okay. Asante. Kene sio tumanina atia naona ba ondo wasitie. Natia naona wasitie akapia ni mamenete ignorance. Akan mamenete ignorance. Ignorance ni kwasi hata yunde. Ni asieni oila kuleo kwatiwa. Kila waambie na chocha. Ukethia ni tabia musewa kwa kina ndangwati. Ndangwati yagweti wa maundu make. Na kwa ni wake mbine. Kana kubuthia? Usuti undu wonda. Tiundu. Kana tiundu wina. I don't care. Your problem. Yani kwake tita undu munene muno lakini kwa nengwiwa umbine lona kwithia ndi sumbo no boss we yani na yuni wangu na right person ulando no tabia akandethesi kana ngombani welewa na ndo naiva na tabia no liligania na kundu ebe nomba mbona nililipa nusu yangu acha kunisumbua yani kitu kidogo ni kitu kidogo atimbebe na nini sisi ano ni tona tulege tona wanaikulia mundu mkakwa ni wendo landlord anipigie simu acha kunipigia acha kuniongelesha wewe mtabia baba boy lipa fees nimepigiwa simu na baba boy adasi yeye kwa ni wewe ndio principal ndio pia umemane nao kwa that is no ignorance Telomita arrogance. Ni arrogance. Telomita arrogance. Ignorance ndo anakwita pia ignorance ni kulea komana. Anongwetikela ndo aume ko vende mama na mondo la mili koni si akanless mondo mukane. Mondo anenie. Na kwanza kiuni nikithoko wao ume muno. Mama ni wewe wo na aibindia. Aibindia. Okama nana si abinditi? Ni chao. Amwiki macho mwakima. Indi ni chao. Daga nena. Ai pakabeka abantu mweme asie. Abantu inena. Anakwa ndi nena. Abu mudadho cha mutwana. Mwakitana. Bwana sana no sene kila kiende. Mwakitana angiya yu. Mwakita kwananga ko no baile. Dhambalala. Ndajaza tu dhambalala. Tu dhambalanile. Dhambalala. Speak the truth. Na indi eza mwinywele mwe ethically. None ni batone kama bindamwe titawatu aba ni mwitikili indi eza nyonze mwitikili your husband ni wele kwezwa na your wife ni wele kwezwa bazwe lilikana alama ndiko mekwazia watu asoma to that's aume mende akameno ondo Kristo ndiye kanisa yes. At the same time na akamene bisi aume meno otondo mumwini bisi Yesu so both of them amanenge to Yesu tangelekani yes usisi anakuatia. Okay. Mabindangi aume nimekuwa tomo tuzameta kwanda bi kwanda dewe ka story ka ezo mundu mene we mutwe mokai wecha gingo Biblia ya zaidi no muyolonge wo muyolonge mo Mvito ivyende. If you follow asasi hao. Mundu muka weta wa ngingo. Biblically speaking, mundu me emotwe mukane we muyolonge wonde. Kuma ngingo kuthea. Ngingo yonde na nginyama.
Soja kwa zengingo. I think ngingo. I think mama weta ngingo nondo eta wa gentle lady. Ndo kumonya kana ni mundu wiki kwenda help. We are not weak. Lakini you got you are the body. When you see the body is bigger than the head. The body is bigger than the head. So you valika lau. O head ni elo kwate ani anakoko. Akula konge na mao nekenda kwekwe nondo. Nondo mutwe we woka ko bende wesa kweka ondo. Same time omwe we woka ko bende we kata so mutwe uswane yulo kusobya mwe na mwe we sobya mutwe lewo ndo la wesa usoba ni moko meba ni moko wa kwendo kula kusemba wana maumeba na mawa. So the body needs the head needs the body, so we must support each other. Asante katu isekana pa mwidukisia musia isi utona kwithia yendo kuna simu simu itu ya kiseveni 0792792553 0792792553 not muonza kenda ile itano itatu isino namba itu ya kiseveni ukethia wina undu kuwa ubinete ukwenda kunena na itu muthenyani wo mundi yulwa ni chao kila endi aume matendete mutwano ni chao aka kithata siaka kana mamenete ndini wa mutwano endi bena yanya yu ya kukuna simu kwisira 0792792553 kana utuma ni mukubye wa 23915 ambia na Mutongo TV na utawendi andeni wa page ya Facebook to kwatianite oimwe Facebook yitu to live no kuona bawende Reverend no kuona Auntie Carol edawe ne kule yako pia no kaandika bauka no comment kano kila unana nye witu muthenyani wa mundi ni chao endewe mundu ume no wete kila maybe aume matendete kano kila we mwene utendete edawe mundu buka the same kuwinde namba situ siwazi na kila kindu kiudheini natika itieli 18 kwenda ongela pale kuna mondo zimwe kendo kingi kibitha siakawo lakini na loweta na kililikana ni mundume utena boundaries mundume umwathukia akathinwa nando tamuno andu mamusi usuwa ukeza kwethia mundume kitobindia ni wene mama itho kwa kibeti ni wene sisters mitho kwa kibeti no wene brothers motho kwa kibeti chao lakini ndo utwa tawe mutwe wa mwiweba usu so therefore ndokonga mamwanane na neba ele by the way the Bible says this let me be literal aka meni bisi aume mo ene again aka mame bisi aume mo ene muzuzu we na aume ingi lakini ola wake no wiba no umwe mo ene mo ene muzuzu we aume ingi ile amume tio mundume mambro maango onomai lakini mundume ni welonga mamwana ni ukesa kwithia mukandana na maagwa in the name of akamame ni bisi aume that is tia aume onde amu ni bisi ola mume wao wake exactly the same way na mundume amwende ola wa muka wake mwene ukesa kwithia na kwithia muiyo ni masista mamuka madhasia twike na muka aileo musubia ono mabinda mwe masista ni matonolika na kwanza makananga mutwano my brother makalika na makana naona mundu atheti nyake alikele mutwano ni mundu wisi endo tumia nyata munzio obwa ungi endo tumia itheta munzio obwa ungi lakini mundu musono lo defend yake kibeti chake na lo defend ya mume wake mibaka yabikaba kuila mwe kalanza mawe na kibeti chako na mweme wa chumwa itina wothe thisakenda
yumu idhambalala nzama tinzama ya home bewona twende hata nikula ni hii we eza munene kwanda bye inya wako esyo kainde niwe kalile ko muno eno kainde tadiju kitwano aze muno yuyi tono ndakebe threatened we wona ukukubine we muno mundu noma uyane na nowe ngoshughulika nono nezi wendo za umshughulikela na kwa nini no ye alright ona freedom no mbuma ona freedom mundu amwe it's true ndo nimo musonoka ekilumuni kila kingi na mama binda mwendo imaji make ndokeza kwethia yu igata na mama ni wethuki nake eka kwithigezia na mama ikoma makwanga na ethana to na nitha ni mukodo to kwa todo mbemba eta nguye kingi reverend aka kima that yani mate iwa moyo ni mzee wakwa kumwona enzama na nyake tikiseo enzama na nyake na ndizi maziata na ndiye boza izu nimese ne anza imakusa sie mwe muno oka ayana amweta au my love azoka muze na gamba kuzila kukwanza na hivi kama muze yazi onane nabo nana yakwa na mubu kwa neighbors ni wabuthanga na kuya kiwa kama menete na kuya sendosia musiusu wa mume inanga nawe ni muka kananda yayethewe na mama usu no interview moto anone wa mwana wake mama usu ti musio na thabe ya oyi usu ni muwe onakanda ndano tuku amwiri mwike na che mutete usu likile mutwano wa mwana usu isu thimbo power play enda koni ya muka mwana hii nyumba ni mimi kusema mimi ndio kusema na usu ningwenda uweta nesa umonde ni ugoyi na mwala matumia au meala matumia ukatumia nyaku mbesa anenge muko tuyawe tatwasia mundu wake zaina mbesa zake si ute ekela mupuli ai mosi auzo kuma wa musi mundu nakuwina sia kutio so benzu yako hii ndia sia hii etongo kuya for example no depend on situations mbinge ngala nina ila sia kwa eka ila neta emusi na kuona saa kwela eka ila weta emusi isuka ndo nenga inya wako mwitikilanete ti issue yothi nawo kai etho mbesa sia kwa nisi kwetwe yotho kumemusi na bandu ba kwete natuma baya issue yakwa ti reverend issue yakwa ni watumia nyaku mbesa siesile kwake kana nenge nye kibeti chako shindwa mundu mukausu ni moi kibeti chu mwaitosu umundu nakutambua yeye ni moi we mwaito waje kuwa moi shindwe katika jina la Yesu amen usu moi aiweti kilone ngwembesa utoye muka mwana yes na yeye simu shindwa aume nimeka au no nzia ya control kibeti chake. That is too bad. It is wrong. Hanya ndina authority yake nduja musewa kwa hii. How now? Peki beti mecha ndiye wendo na tate bya mume. Eni na utia kibeti chako bo. Hawana na uwe kibeti chako wiwa ndiye akiba. Amanja utie nyako. Nondo kusese ni nya wake. No azono kondo ukwati ani na muka. All right? So muka mutia ametiwa ni wana kibeti chako. Inyake. Inyake. Ni babi kaba. Badeti nutuma muno itudhuku especially thani wa mutabisie na le akosa matambia more correct na mama kama tumeanzia Yesu ya kuvua muka etha meina kwati yani ni wathi lobi example etha uthuku with ya ushago na ni wathi lobi na mwina kwati yani aitumia inya tanzia ya ukuvua na kio mundume na keno mungendu Kosi ndio mtu ana movie. Ndio miembesa ningo utumia. Haitumia inyani kana nyakwete. Ikana kwete. No dhuku. How now? This is wrong. It's completely. Nya my mother in law aira kwithia esi nitumi wengidi 5
Nawezi ya tia ilisi tano ekiata nasio. Ibo ule akita kuwango akita kwa nangambesa. Ongeza kwa si atinda soko. Yatinda soko. Atinda soko. Nangi malaza wake no kweta pasta na kumuya. Azibe pekinge tutele kulwa violence. Violence. Kau. Anakundikiwa muto munoma tuko nono dichomilile. Na wakona mundu muka akatha ona utamukunete akunete ewe ni wele kwithukewa ona umema kuna wa ona umema ketio kunwa emambiti awa sini mageti okunwa ni mambiti awa na muka imuya hii ndate uone kukwatithie mundu meibindia ega ukwarithie yona mundu mkozu ailo sense akauwa mbuta wewe kunetu it's true it happens na ume maibini wezi ya ume maibini ai babigete bandu yu aume makeki ananyamaza babigete bandu aume makeki ya kamera misi sure makeki ya kamera misi nundu yu babikwa uba kubuwa na newa wa ambu aitweka yuni wako bwana anisike na hii keka system tinseo onoka za last year ni wangunie nuko wabwa onoka za last year ni wangunie nuko wabwa ele kwabwa ku au mama maikia amaikito bindia na maidhinwa lakini ome they becoming bright yisi muina ni record yai ni record yai ele kweke play na kuya mbondo wamba kenda ametume against you one or another imondo makati mwasu domestic violence cruelty na mondo maokosu mundume umukinange yande nikuwe kwakwa ndo kwenda enda especially though we windiwa kwani wanama badhi akama yendete pia ku threat yasu threats sisi ya kilevinda bani kwakwa yu ile togie kwaka musika na ogie kwa wanoka mondo asuo onde menda maine nanywa 1 bilioni in the beginning before makanile wenu wezi ziame mondo ameni melo nena nyotene nanaenda evo ando nini makulia o cancel ando makulia cancel nikendeze kwa madhambililia they have developed habits which will continue for the rest of their life the habit imwe very boring kana nenda mukamba boring very boring lakini nasio mamania ni mwaka mbanzeo tasuna utabia isu ya kusama wanatuendea hata wena mbesa mukathio out ba Kenya Israel na mwezi oba baba Kenya Israel wena bandu beta wafanela ti fanela beta wataendi reina wena mukathio bwa mbesa sibo lazima sido sibo sasa sibo ndi imegalobo tukulia mama kana mama kulia mzee wanatuendea hata ni kwela wewe basa reina ndio sibo lazima obaya almost papa ya wapita ndi beta wata wapita isusu kuthina bandu wabo nina thokiwe muthono muno no mshiriki na nyose cha nene beta wa Reina Hotel kana mukathio munda nitha muona munda na muthikala moto na mwekula nyawa na twendea ani wenu ahungwa kiembe we we mundani muyuma luka it's a good picnic netha kwe muyo muyuma luka nyamwite mbeti na wothaithi wa chumwa na uthia la mukutia wa bibia kiwu changi mani no gituwa kana uwa we mundu munene tesi mbizini yake umwoko mwabigani wethia ni mbithi uyu muse wagu ni muwa methe simbizi ifanye kazi so habit isu ya kunena na kudhambalanila come let us talk together it will really help a lot of marriages nando maipingwa ngo what can I do to make my situation better poni mwavuka poni mwavuka nondo na kukokela ndo muka diwele kwa siape mundu me kwithia ni ewe yani na atindia ingu ni asimu atindia inaandike SMS ma SMS na isi sindizo cio mwilote ni kwe bata no seo na ke mundu me athasia kwe mundu moka ndo utinda na ma SMS meba ba no ndo ningwendete alright you ethandu ni mekau kida kwe ni matetheka muno asante reverend
Thank you very much. Alama sai madhala. Mayadhala ingi. At least nito akwati hatu sa mutu inga. Mayadhala ingi. Edhape ingi. Bado no tukwenda unena. We will speak. Maunena ni alama okite. Bado tukaenda. Maungama isodela. Masaka ni wele kuete. Bishop ni wele kuete. Maundama isodela. Ni maingi. No. Kumatongelela noko siyo. Yes. Mundu maybe utanegwa omundi. Onambulo tu andu na andu no meuga. Etu olawa muno. So indi museze witu azuno amweka wa maundwala India umena kama tendete mitwano ni na to sisi ini kana kila reverend wa bundi se munyani wo mundi ethano wewe wati no bantu tungeangia ethano wati no bantu unizita ati no ando inge ti mundu mwana tiele eta ati no ando inge na sindu inge tweka tutese kwasi omanyi tweka tutese so ethano wati no bantu tungia pala watinwa nekana wethie nitwende yana kwa ile mitwana yitu na misi yaitu yaende ya kwithiwa na mougo reverend enda kunenga natika sia muthia batenda tika itano nekana otomino keleli ethe kaundu kautao utono kunena kukonia maundu asitu nene ya ka muthia nekana twithiwe na mboya. All right. Ni mwesuba muno ethically. Ni mwesuba muno ethically. Omoze winda wena mukau kana wena mwemanisie kwithia wananzama. Athabe ndo webata ni kwithia wananzama. Ya kunenania. Mundu mewetikela kwithia wananzama ni mundu mewenibia. Na mundu mukawetikela kwithia wananzama ni mundu mukau kwenda useo. Athabe ndo ni mwesuba ona kuthonoka kubotha imwe. Ona kuthonoka kusoma maandiko mangai. Na ngai natutethia tukeka au kwithiwa na nzama. We na kibeti chako. Ona no mwithiwe na nzama kwa yawe witho mukomete. Na ongi wise kwitha no mwa ne no mundu mamusie. Na kila mundu no manondo kwendewe. Na bo winde mundu alangi makoko mwende as long as you're willing to work together. Ngai na mwathime muno. Thank you. Asante. Tuboze. Tuboze. All right. Musubi witu ngai waito ngai ola watu nengie undo sio weta wa motwano. Athime onthe ala makethukisia ndeto hii. Ala onthe methukisia na ala onthe masia isia ngenya mumenukilio. Please bless them with the truth that sets free. Mitwano ni yathimwe muno esitwane za kwitheu. Na aoi mamithembo na thiva yonthe onela twameweta umuthi mavikie usindwa katiwa echirani za Yesu Kristo. Nabotha aume meni bisia kamo na nabotha ka mamente na kumama ndhe osio aume mo. That is what we ask for today. Tayo na wika za mitano neno na nesitwane za Yesu Kristo twabotha na kwikia. Amen and amen. Asante ndi reverend na umine kwa kuweta wala utono kwatika na mundu wenda okukwate ilua motwano. Okay. No WhatsApp. Anoka ngoni ya simu 0720 332356. Masasi ya noti monza ili noti itatu ili itatu 56 itano dhandatu itano dhandatu my god nangindo mwathima muno. Yes. Wa manda ko ya Facebook wa manda ko ya kweta wa YouTube. Reverend Jackson Mutinda Musia ndio leo ngwata. Asante. Ona TikTok. Uko TikTok. Finished. Reverend ndiye TikTok. We mambo ni mwecheche. Asante muneni musese witu wa Mutongwe TV nondo idha twakwate na muthini wa kilungu cha kadha makawe ndo wakatatu wo muthini kwate ni wasoma maundu maingi na we kwate ya maundu mavata
ndini wa mutwano waku na ndika kwa mana ingi wakatatu owukite ndini wa kilungu kingi otakicha kanama kawendo muvea munene kwa producers na directors ma kilungu ki cha kanama kawendo mundu kasanga Dennis mundu Alfred Mwaluko mundu Kevo mundu Vero on the train mo ndini wa kilungu kondo wa kuchailia na ndini muvea munene kwa nundu wa kumbania na kutuetea kilungu ki imwe kioni chako Facebook na YouTube. Nyeto wa Antikaro ni kuendea wiki wina mumo na mugo wanga ino tawindi ndi kuendea mutwano wina uwu. Amen. Tungia kila wewa awendete kando na mutwano. Tuenda ni enda kiveti chaku na choki kwenyivesi. Nangai akeka nesa na mitwano yitu. Thank you very much, Reverend. Thank you. Nondo wakoka na kutubundisha mondo maingi. Amen. Nginya wakata tungende ya twete. Kwenda kwa Yoba. Yes. Amen. Thank you and Thank God you. bless you. Thank you. Thank you so much. Ino ni Mutongoi TV.